Karbiang long Rongkhang Misi constituency ki parlo Rongkoroi lapen Borthoiso Pathu Aklam Theory chikuni phain ko rehinia ni Rongkhang mandal committee tum pen chapatyo piponsi BJP Mass Joining ajaimek paman ko Dr. Tuliram Ronghang non nankeleji MLA kinlik election upon number 111 Rongkhang Alicia paman nomination of the pen Rongkhang Alicia lo constituency ke do anagat Dr. Ronghapan Kalchola pen kangtum parne ajaimek kudo kono Laso people thought Rongkhang Misi constituency lo pen sigiching sia paman vote ke vega ajaimek kudo kono Rongkoroi Pathu Aklam along Don Pharu Kosusi lapen Borthoiso Pathu Aklam along Don Pharu Choksi Susehan Turatum Congress Party lapen APHLC Party kan GOC BJP Party along Chepawton lapen labang soja megalong non pen Rongkhang MSC Rodatum 10% pen Dr. Tuliram Ronghapan MLA election of Pahaidun Popota Lamchak Chipidun Rintu lapen MLA election hype dera pilote Rongkhang MSC Rodapan Ningka nisyang bong paching to oversight ki ponja pantami lamchak chipi ponto. Borthoiso Rongkhang constituency long ni lo muge Rongkoroi lo Don Pharu Lira Don Tikara Troxy APSLC Congressman Monang Udun Lot District Congress Vice President Alanglita Congressman GOC BJP Party long na chipe Udun Lot data pini Don Pharu Troxy ra Don Thom abang tubang phiatum na tu da amen teram ki theklong lo datum pangrum pet penal Don Pharu Troxira Don Thom longsing teron na tu chin lo Congress leader lo alang le use ge mondol Congress ta president lo langhan alang ta me pini Congress party pen chiu pen BJP party long pe abdun lo apen ex army atumanda la ex army association alang le president lo hala tum ta me atim ben pinang pe abdun lo Labang soldier megalong alwisar paman pen Dr. Tuliram Ronghang MSc long bison bay board chairman Ditulal Hasnu VDC chairman Khonsing Tokbi WK BJP General Secretary Rongkhang Mandal President Nirbhoy Boro lapen BJP party kaching honoraratum chetongdo je CM sar mate MLA non ke wang bom Pharui Sira Krisi 111 la so Rongkhang LC a candidate panawan pinai pula so alam the ben sinitum alang lipan tingwai ching sai pen pinidak Borthoiso Pathu LP School Pathu Aklam long alang lipan rada phan mesen alam kapithan kapimum ba sarkar kaching thuramu ba pirthe alam ansida kapithan ka ye bhasalang lipan jo phalo la so teng pen salang li pini kyong dung arat APSLC Congress pen GOC alang li leadership aning ke the bala aning kang sam penajok pini Pharu Troxy sose ahem to natum pini BJP sarkar mate Tuliram Ronghang Dr. Sir Tuliram Ronghang akeya pona sarkar long cherap cheto ni phan pini join ning program dak de polo dak la pen rada tumsi theklong lo lake ilitum Rongkhang pen number 1 angkung angdenga pele ni phan siala ni phan tum cherap cheto ni bor idun po ni tum Borthol pen Priyanka Balmiki KTV News